meghalayapost.news. Rak syawai langai surat jumpa royo yang tekan pandai dengan puan bangan rak yang tepuai bangan syarah hatai ila dawan pom nok ngad dengan soba ya kan la da pumsiu. Đấy không thì ta này. Kakong Magdalene S. Maulong, Executive Member Keteran Forest ka KHDC mentarsingi kalalip Leit Kynduh hi bat Paidbah ka Shnong Umladoh bantip ya kejing long jingman jong kete kejingja ban nom penmi kano ka huri-hura. Hadian kejing syak penjot jong kejing tung jingtep nadu kiso kipai kikwai jong kinong rep ka Shnong Umladoh ha kinong tre Keteran Forest ka KHDC Lailat Beat House ha kalai terik mentau benai. Hagate kejing Leit Kynduh la sakhiru da kejing don lang UMDC kanong po ba balajit rani ki officer nak Keteran Forest ka District Council nadu ba Teni Saibon CFO ba Kamper Khasati in charge Riboy District ba lat singkli rang ba Shnong Umladoh ba Special Siliang Lingdo Raj Sokhwai lambat Paidbah jong Shnong Umladoh nang ta ki kunhon seng bhalang ba kunthop ya keseng RBPC bat hito. Hagate kesingi kala dondu kejingnya halor kejing syak penjot kejing tung jingtep jong Paidbah hakaba nakaleng Paidbah kilapan pau kejing songsi ke Baktang halor hakaba Paidbah kila dawaru ban sioi ke Dawa Bai Lutksan. Nakaleng kakong Magdalene S. Maulong kum ka EM kabade ke in charge ya Keteran Forest kapan pau ba halor kejing dawa jeng Paidbah nakaleng jongka kum ka EM kan sara ya kan ikamat hakamat jong CM ke KHDC ba penyak sing CM batkan sa pelong ru kum kamat ke bah hakamat haki isi ke KHDC kaban sawan man pesngau ya kejing gerpat jeng Paidbah hakabai de bujing dawa ban sioi ke Dawa Bai Lutksan. Simpel ke no pak si sedar gile kam kata agama mak diam mo atau mak saya nak yang aktif kila ai bor kita ni gamar baginya ru por praktik kata kata warni di songsi pak ini song kata kata wan di songsi ke bakau nomor ba ai ke ba kunni ki brio jore pak i ko filang sam cilang gile yang kata por ke pai ne nomor ada keren ba clear ke ai por shwa bat nam ai hukum ni ki bang belen no ai shwa ko por ki ba nanti ko por no klak ke dia cakap suka kadang-kadang jongki kadang-kadang nggak ada kalau sama jongki kita kena kita mengadat ke sosial media ke newsnya udah di banyak ke tambah kayak gitu jongki kemudian dia kata apa program problem ini lagi itu tidak kayak isunya berkembang aduh kami hak nama ini lagi dijunjung tidak bagi besar pun bisa penampasan ya bang jadi kita dipantau dengan solusi balik sa pau kan ni kahit kan ni community kam jadi sa company kan ni hadu misal hadu bajinga kaja ka tuga kanya lemtar ko suro yang tu suro ini kam try lemtar kamu ni nasi tru bade juga cakap juga free duty dia sing susung do kan do de kan free yang patong hadu bentar ko sama nimba borong ingin le ingin kau hadu bentar nimba oh ini kita susung bat ini ai buat jadi kita halau bentar mesti ini kita susung ile hat ko gile Kailangan nyo yung isno, ipan pa wala po. Para matu pigi, dami ka kaya de, dami ko sino ni. Oh, ang tundo, ihagawa ni mabat. Nang to, iyo nang to. Malas ba kinagdu, pag gajaka, pag tutupat. Kadang gidawa, dia bersiw. Mo, ya gajaka pa kaya. Kalau tilong ko pala, mati yang ni berita. Pag gajaka sa sure dan. Pag ang dinta ko dan so, bersih ngalek pak ako. Si konsel, ba do por para dalam ini Grace Mary Sapuri ila jumpa dengan dekan kata lipat dengan tentang juga. Yang saya di sa budin di industri program guru prona. Kita apa dia contoh misalnya budin budin. Ada misal kami sesok. Pas entah dia dengan ini kajah ada kat dia tu. Ini bang ini turput mentah ini sosio. Ini lah yang kata buat mentah tu taruh. Ini let's say idon syadin ki basan dia jangan angko menapili singola berkencan. Nakaliang jongki baror maka for di siong ya di situ kampung di siong di sini makin. Di mana jitu kita maka hada hukum sama jangka diskonsel nama pada maka fencing. Angto bela ini saya dah maka tu kalau pendai pada menit mesti di Islam. Naka por support di siong kita. Tapi naka tu iwan misi siang kampan di situ keren. Itu nomor. Desu kanang ketur bane kanang thor budai lem yo jiktep ki
staff lagi in charge ni sa Laila Tradition yung kidang dong yang tung sinang tung sama tebal dong kumta namar bersu up tu dia orang he tendai mentabat nalale tapi ke kam bade yung bang lagi le ke bamde ndai katung ka kom ni nakaliam jongi for the pandan habangar madam su apa Laila nila da ong ki bre kamdan the fencing hindi don pilar ni berbon isi ong ki bakem dei ban thong pala ni pilar don ni dia tu Iman di kita jingtung nama jingtung ke aja ke jaga office. Nama orang ini tentang ni macam rasuang jingga ini tu ibadah pe yang betul jaga. Asal isi kita no bangi inti betul jaga jangka office. Kata dua jingga jangka staff betul so office. Dia nak kata orang muncul dan kam mana apa order sa kamu piau. Dan kam mana apa order mani nak kamti ini in charge in fact. Nunu encroach bawa encroach satu jaga ni mati pom. Saya kata ketika kamera jungkum di office balik pe jaga ya ke plan siang kamtang. Apalagi area jangka dysfunction. Syarah hote daulah long bantung sawai bersarat lo. Dek uai long bre bantung banrak sawai dengan surat juga royo yang dek empat dek kapur bangan rak yang te uai bangan syarah hote. Ila dawan pom no ngat dengan soba ya kan ila dah pusil. Dari hong king ta dari. Rendah kan, relong dari lasangnya tu por staff jongnya harus lahun kan ya kata. Dari hadian melawan mangila dia ngiru lain mat biru ladon dan biru bilang hoi tiba nangis mat pong tiba thung te pombe ke thung thumai. Dari hadian kata hi bagi staff jongnya li Meghalaya thung thumai yang disawan rak. Kita ini. Ini ibadan hak tu kami, badan buat, tapi kami yang jemi tu kami, tapi om ni, penang thai, thai pun nak utai jingkung jengpi, tengah om ngambut lah bah, dang dek kecaka, tengah tu mah, om tu, tapi kumpul ini tengah orang tu kawan kecilkan, tengah om ni jemi, om badan, om bawa teh haba ya kan nak tahu kita tahu hal kapun kada kita jam 5 tapi ngapan mak di om balapan mak nga anda kata ketot ngapan mak mangan kadang ngap ke caka cuma kata nah kadang ngap ke caka nga tengah kambet ngatung bet ngatebet te ini iwan kasih tarik tang kala tarik ilawan pom imajin kha aranga haba ngalakren madingnya ke caka cuma ide ben pam ide ben soalnya mau dapat pampa ihap ada jing thak ngarak ngadang kam deh kata kacaka ngadang kam dia kata kacaka tengah dang thuro bangas trai badai ke jemangan Paniga sengi ngilawan banyu kejat apa Shnong Umladoh kumba pilayo I ke kubur ke balami ling ba kilat patai kubur bat nakaliang ke jong ka Shnong bat nakaliang ke jong ka department nilayo banyeshong banyak penben bat nakaliang ke jong iru kumba pitem kabor bat ke ikhtiar jong ka district council kalong banyada ya uput ya usam bat khamtam lilai ngidon ya ka plantation ke jongi hangni hapo lailan te nakarpad ru nakabenta kinong shnong nang ne sha khaman tada kidon kanunu ke jingthmu ha ka baki kwa bandrep bandriang lani ke jingthmu ka babaha ke jong kiru nakarpad iki bikin wan ha kalenti ka badai kalenti ka ba ide benginya kren lingba kita kinu lingba kita kijing kerpat ke jom kiru bikidan kami kanunu ke jaka namar ni smooth ho shay namar ba kum kini ke situation mo ke ika kamram ga jongi ga dong banyada ya ka property hi jonga district council you put you sam teng ka khubor ba mi shabar kan long da kung we mo kindon giba keno ban kan tho ken ong ba ngilali lami ki jaka ki putah de ngi kwa ban ong phi ba ka kamram ga jongi ka long banyada na ka benta ki jaka ki putai ka jingdon ka jing em jaka council hiru bana ka jing shim khia jong I local MDC ngila legmi ngila kendu hiru inong shnong hadu I secretary shnong ngila yadon rang ru bi rang ba shnong but ban pen shisha na ka benta ka jaka ka ba laja pat ha tu ka sngi am tau pot usam but ngangai scam hiru ba kum ka council ngidon hang di banyak trelang ban wara ka jing bha khamtam akabaya day bagajing penbet put usam kaba kalong shisha kaway na kamat baka issue kaba ni kisngi ni juya kren bengi juya tir na kapor bakda kalian gajonga kum ka EM ru ngala shim ya kajingkit clear
bangan ya kren hiru ya UCM haringkat bat ka isi ke badon hangte ke pada kilat kilenti ke bangin shim nang yesha khamat ha ka bayade ba ka tuk incident ke jingja ke baja hang ne po plantation ke jong ko shibuan kaliang ke jonga ko bai lakren mene ngala patha bat ngala ong hiru haringkat lang kiri orang ba ke badon hang ne mene ha ka meeting ngala ong yeki ba ngan ra e kani kaman syaka isi ha ka jingdon ringkat lang jong QCM bat ki para EM bangingit scam ru kan de ka we ni ke agenda ka bangin saya kren pat ha ka tu kapor kumnu bangin shim ya ta kasin jan syakmat bangangit scam hatu gadin ka tu kat ni por ngasala pat ban ai ka juba minta ka compensation ka jong wan hang ni hapo plantation hapo lailat bangin yo bani kendu ya ke nong Shnong jong ka Shnong Umladoh hakaba hakini ki kindiak si nilai i ka tu gaji ya khajia hakaba ya dei bat ijing thung ijing tap ijong ki bat menta kasih so komen bana kaliang jong EM bat ki officer jong ka district council dala dehi ngira yo lang banwan ya kendu ya ki ban ya kren ban ya penbej halor ketika jaka bat kat kum ka jing ya kren jong i mene hapo meeting ngila so tho na kaliang jong orang ba Shnong bat sekretari Shnong kila pan pau ba ketika jaka ka de jong ka district council bat na kaliang jong ki don ka jing dawa tang na ka benta ka bailut bai sep ha ka bai de ba ketika jing thung ba ma ki kila thung bat na kaliang orang ba rai ru lang do rai ila pensyai baru senam ahrajan riu ba ketika jaka la de ban penbet tikena ba nom don su mono bala ban kamtra ya ketika jaka te halor kita ki nongrim na kumbala kren da EM in charge ak bai de bat ka jing dawa ka jongki ya ka ban yo ya ka bailut yang tu jing thung uba sipor jongki ngangit scam ban kaliang EM in sara ya ka kamat ban ya kren ak bai de bat ketika jing thung jing tep kiba maki nong Shnong jong ka Shnong Umladoh kila thong watem bat ni kerpat ru ya ka ya ki nong tre jong ka plantation ki jongi hang ni akaba kin pej perman khnang ban lai na kono ka jing ya kaja nang ne sakhmat kumbala kren de yem ba ki rat Paidbah nong Shnong ru ni kerpat ya ki baladon kono ka baki sngo don kam akaba de bat ka jaka jong ka district council ki de banwan na kelenti khnang ban lai na kono ka jing ya kaja nang ne sakhmat kata kedai ka bakong san na kaliang jong ki Paidbah nong Shnong bat kum u lokal MDC ru ngala sim khia ya kana kaman aduk ka singi ka basdang banwan jingo adalah de ketika jaka bat kalong hisya ke kum ki Paid nong rep ka jing pangnot habang yidu ya jing thung jing tep ki jongi bat nomor kata na kaliang ka jongaru ngakarpat ya i in charge jongi ba in perkhat bah halor kani ka benta ba na kaliang jong ki Paidbah nong Shnong kila ut lanam na ka benta ki jing thung ki jing tep ki jongki kita gide kendiat ke bana kaliang kejonga ngasngoban penpau na kaliang kejonga kum lokal MDC bat kum juru kum unong mi khmat hapo ke district council bang gide ban ya tri rangkat ban penbet ya kene kakam ka balajia kene kendiat singi kene ka singi lawan ha kene ya penbet ban ya sok apa dang Paidbah nong Shnong ni po ka Shnong Umladoh bat ka department forest yang ka district council ba nagapor ka sajmi kana ka jing kulmar na du ki tegis nam arhajar sau arjar san hadu arjan riu ban ha arhajar riu milaya tho ya dulir ba scam ga ba bej ban nam don shu kana na ka jing kulmar te kumta na banjur ya ki Paidbah nong Shnong hane po Shnong Umladoh le nam sama ba nang ne sekmat ke de ben burom ya upur usam kepala penbet jaga berbarai. Bat kenang ban nom don syuk kenang no ka huri hura la ne ka jing bom ya sotu jing bot apa yang norap bat kana ka department forest jaga district council tangga ka tim kople. meghalayapost.news